Ritam posla uređuje i vodi Lidija Kiseljak, samo na Poslovnom FM. Dobar dan, ovo je Poslovni FM, emisija Ritam posla, ja sam Lidija Kiseljak, a eto putem Skype-a s nama je predsjednik uprave većinski vlasnik Atlantic Grupe Emil Tedeschi. Dobar dan. Dobar dan. Tema razgovora, naravno sve aktualnosti, počet ćemo od one posljednje. Kriza oko korone sigurno se odrazila i na Atlantic Grupu. Izašli ste nedavno sa vrlo dobrim rezultatima za prošlu godinu, pa eto koliko će sad to biti utjecati sva ta kriza na rezultate i daljnje poslovanje? Atlantic Grupa je za 2019. ostvarila izuzetne rezultate, rekordne i u prihodima i u EBIT-u i u neto dobiti. Isplaćena je i najveća dividenda i taj trend se nastavio i u prvom kvartalu 2020. A sve to normalno je COVID-19, odnosno pandemija koronavirusa dovela u pitanje na način da poslovanje druge polovice ožujka, travnja i većeg dijela svibnja bilo je sve samo ne normalno, odnosno ne uobičajeno. Atlantic Grupa djelomično je osjetila fenomen krize kroz zatvaranje jednog značajnog distribucijskog kanala, to je kanal ugostiteljstva, prije svega kafića, restorana, normalno i hotela, a i cijelog problema usporene, odnosno upitne turističke sezone, jer nije nikakva tajna, lipanj, srpanj i kolovoz su tradicionalno najjači prodajni mjeseci u poslovanju Atlantic Grupe. S druge strane treba reći da za razliku od nekih industrija koje su u cijelosti zamrznute ili praktički su bile onemogućene u potpunosti djelovati, poput turizma, poput transporta, putničkoga, neke industrije zabave, kinematografa i tako dalje. Atlantic Grupa, koja je pretežito u proizvodnji i distribuciji hrane, a isto tako i kroz svoj ljekarnički lanac farmacija, u tom dijelu nije bila direktno zahvaćena, dapače, neki od naših proizvodnih kategorija uslijed ove nove realnosti doživjeli su i dodatnu prodaju, jer su potrošači napravili neku novu prioritizaciju, odnosno stavili na vrh liste potrebnih artikala baš neke proizvode iz asortimana Atlantic Grupe. Jel ima onda nikako ne možemo... Koliko sam tako rekao recite. Doći ću na to, ja kažem, ali neovisno od tome što ne pripadamo industriji koja je direktno pod onim najjačim udarom vezano za COVID-19, mi nikako ne možemo trljati ruke ili biti sretni zbog toga što indirektno itekako osjećamo posljedice krize. Naime, svaki put kad neka tvrtka ne radi ili ljudi ostaju bez posla jer firme propadaju, sve su to potrošači i kupci naših proizvoda, slabi kupovna moć građana i bilo kakav gubitak gospodarske aktivnosti se reflektira i na Atlantic Grupu. Što se tiče, pitali ste me koliko nam Horeca sudjeluje. Horeca ne sudjeluje više od 12% u ukupnim prihodima Atlantic Grupe i na taj način mi nismo izloženi Horeci dramatično, s tim da je Atlantic organiziran matrično kroz biznise i kroz tržišta i jedan od 5 strateških biznisa Atlantic Grupe je i strateška poslovna
grupa pića koja puno više je izložena Horeca kanalu nego, na primjer, poslovna strateška grupa Delikatesni namazi, gdje je naša perjanica Argeta koja bilježi u ovo doba i COVID-19 dvocifreni rast prodaje. Kako to tumačite? Zalihe? Tumačimo prvo da je Argeta nešto neovisno o COVID-19 što ljudi žele imati u svom domaćinstvu. I iako je Argeta vrlo i praktična za ljude koji kreću na vikend i koji kreću i na piknik i koje borave vani i tako dalje, je nešto što je vrlo convenient, vrlo prikladno i s jedne strane beskompromisno u svojoj kvaliteti, kompletno očišćeno od bilo kakvih pojačivača okusa, bilo kakvih umjetnih aroma. Argeta je stvarno superiorna kvalitetom i nije slučajno broj 1 delikatesni namaz u Europi sa otprilike 7% tržišnog udjela. Ona je i vodeća pašteta i na austrijskom tržištu i na švicarskom tržištu, izuzetno je jaka u Rusiji, u Švedskoj, a ne samo u bazenu bivše Jugoslavije. Evo, baš jučer bilježimo proširenje distribucije za više od 1000 novih prodajnih mjesta u Njemačkoj. Tako da, kažem, način života koji je uvjetovao COVID-19 nije dotaknuo Argetu na negativan način, s druge strane je vrlo zahvalna po pitanju čuvanja, skladištenja, kako trgovaca, tako i obitelji, odnosno konzumenata. Tako da sam uvjeren da zbog svojih hranjivih sposobnosti, zbog kvaliteta, zbog svog praktičnosti je nešto što svaka obitelj želi imati u dovoljnoj količini u svom domaćinstvu i nema tu nikakve tajne. No nije samo rasla prodaja Argete, rasla je prodaja Cedevite kod kuće. Znači, ljudi žele imati svoj omiljeni osvježavajući napitak bogat 9 vitamina, koji istovremeno je vrlo praktičan jer ne morate nosite 1 kg za 13 litara napitaka, ne nosite 13 boca po litru što je 13 kila. Znači, svakoj obitelji je to praktičnije. Rasla je i takozvana turska ili tradicionalna kava. Da, mi smo s jedne strane 2 mjeseca izgubili konzumaciju espressa u kafićima, ali zbog toga što su ljudi bili kod kuće nisu se odrekli konzumacije kave i rituala, dapače, pa je onda rasla tradicionalna ili turska kava, gdje je ponovo Atlantik neprikosnoveni lider u regiji, duplo veći nego sljedeći od naših tržišnih takmaca. Dobro, kad se to podcrta, gubitaka će sigurno biti. Hoćete li, imali ste sigurno i neke planove do kraja godine? Mi smo jasno burzi rekli i komunicirali kao vrlo transparentna kompanija koja je ne jedanput dobila nagrade za transparentno i kvalitetne odnose sa investitorima, da ono što smo komunicirali financijskoj javnosti, kako dioničarima, tako i cijelom tržištu kapitala koncem prošle godine, mi smo rekli da planove koje smo zacrtali i usvojili pri kraju 2019. za 2020. mi nećemo ostvariti, što ne znači da Atlantik Grupa i 2020. i ovako novim nastavnim okolnostima ne računa sa pozitivnim rezultatom, sa kvalitetnim pokazateljima. Da, mi ćemo imati nešto manje očekivanu prodaju, što je prirodno, jer je šanse da se naš proizvod konzumira su smanjene usred
mjera koje su bile na snazi usred ipak slabije turističke sezone koja je pred nama, u najmanju ruku predsezona kao takva nije postojala, ali istovremeno mi ćemo ostvariti i neke uštede. Kažem, mi sigurno nećemo postići ukupne prihode koji su bili planirane za 2020. Kažem, te planove smo radili koncem 2019. Niti ukupan bruto ili neto profit koji je bio planiran. No, neovisno od toga, mi ćemo poslovati uspješno i poslovat ćemo profitabilno. I u tom smislu ja sam vrlo zadovoljan kako smo se ponašali tokom ovih striktnih mjera vezane za COVID-19, pa i sada u ovoj fazi kada polako se navikavamo na ovu novu normalnost i na činjenicu da i u Sloveniji i u Hrvatskoj evo već nekoliko dana nema novo zaraženih, ali treba uzeti u obzir da Atlantic Grupa radi na više od jednog ili dva tržišta, da neka tržišta su i dalje u nejednostavnoj situaciji, poput ruskog tržišta, pogotovo grada Moskve i Sankt Petersburga, da situacija u Sjevernoj Makedoniji je tek COVID je u ovom prvom valu na svom vrhuncu upravo ovih dana, da situacija u Bosni i Hercegovini se relaksira, još uvijek nije ni približno usporediva sa Hrvatskom i Slovenijom, da u Srbiji situacija nije do kraja čista, evo čitamo da je Crna Gora zabilježila, da je prva država u Europi koja je komunicirala COVID-19 free ili clean situaciju i mene veseli kad pojedina tržište izađe iz ovih dosadašnjih problema, s tim da uvijek ostaje ono pitanje potencijalnog drugog vala i da li će se COVID-19 ponovo vratiti. Vi slušate Ritam posla na Poslovnom FM. Vi slušate Ritam posla na Poslovnom FM.
Mi smo u emisiji Ritam posla, s nama preko Skype-a, ne u studiju, je Emil Tedeschi. Spomenuli ste, dakle, razgovarate sa HUP-om, ne znam jel se može znati, sigurno su te komunikacije među poduzetnicima vezane su sigurno i za koronu, jesu li vezane i za predstojeće izbore i kakva su tu očekivanja, ako se može dobiti neki komentar? Vidite, normalno da svako od nas ima svoj stav. Ja mogu reći prvo da po statutu Atlantic grupa se ne opredjeljuje za neku političku opciju, ali da sigurno mi navijamo za razboritost, za dijalog. Mene jako veseli pluralizam ideja, a isto tako volio bi da dobijemo stabilnu većinu i stabilnu vladu, jer pred nama je razdoblje koje je sve samo ne jednostavno. Kad kažem pred nama, mislim na hrvatsko društvo i državu u cijelini. Sada znam na moguću rupu kako se dogodilo kod prošlih izbora, pa je bilo natezanja, dakle gospodarstvo u tom trenutku trpi kada neke odluke stoje i kada se ne donose. Da. A uvijek neko trpi, naime i ne donositi odluku je odluka. Znači vi kad odluku odložite, donijeli ste neku odluku. Što se tiče sadašnje vlade, koliko ste zadovoljni mjerama koje su poduzeli na početku? Pa ja sam to i ne jedanput javno već komunicirao, ponovit ću i sada, smatram da je vlada bila izuzetno dobro organizirana i da je pravomjerno komunicirala i isto tako izašla sa konkretnim mjerama prema kompanijama koje je COVID-19 doveo ili da ima totalni nedostatak, gubitak prihoda ili dramatičan gubitak prihoda, i način na koji je organiziran s jedne strane stožer i komunikacija kakva je vođena prema građanima ove zemlje, kod mene ima veliku pohvalu i veliki kompliment. Nisam sklon teorijama zavjere i ne gledam blagonaklono na politiziranje svega onoga što smo kao društvo i država prošli tokom COVID-19. Mislim da toliko je to bremenito da bi stvarno nefer bilo sve drugo nego reći da je to bilo napravljeno vrlo, vrlo dobro. Jer moglo biti neke stvari bolje, sigurno da, ali niko nije treniran za ovakvu krizu i vidimo bitno naprednije države i vidimo bitno bogatije države koje su se puno lošije snašle u krizi COVID-19 nego što je to Hrvatska, a to je zahvaljujući prije svega po meni vođenju od strane hrvatske vlade. I to nema veze ni sa lijevim centrom ni sa desnim centrom, to ima veze sa kvalitetnim upravljanjem u krizi. Ja sam još u jednoj situaciji javno pohvalio vladu, a to je bila brzina reakcije i ukupan način na koji je rješavan problem drame oko Agrokora. Ljudima i dan danas nije jasno kako je moguće hvaliti nešto, a možda je u procesima bilo i nekih nedostataka. Treba reći da zbog te krize gotovo u Hrvatskoj niko nije ostao bez posla, da nije bilo u tim kompanijama koji su bile vjerovnici Agrokora nikakvih dramatike oko likvidnosti, da taj lanac stečaja Agrokora, odnosno preustroja Agrokora, ili možete zvati prestečajnog
postupka kroz Lex Agrokor nije povukao čitav niz drugih institucija, kako od strane dobavljača, tako i od strane financijera. Niti jedna banka nije ušla u probleme i tu treba biti fair i reći da je to omogućila hrvatska vlada. I sad, ja sam zadnji koji bi proklamirao lov na vještice ili ko bi nekom dao carte blanche da kažem sve što vlada radi je genijalno ili je izvrsno i vrlo sam jasno kritizirao ako neke stvari nisu bile adekvatne, ali ako je neka stvar napravljena dobro, a danas život u Hrvatskoj nakon ovih 2 mjeseca borbe s COVID-19 je kvalitetniji nego život u Španjolskoj, u Italiji, u Belgiji, a da ne kažem o problemima zemalja koji su bitno ekonomski snažniji od nas. Tu treba biti fair i reći. Sad, jel može bolje? Može, jel mora bolje? Mora, ali treba tu biti fair i reći. I mislim, ne treba tu u trenutku kad smo pred parlamentarne izbore svašta se izvlači, svačim se licitira, ali ponovno kažem, kao neko ko vodi sustav od 6.000 zaposlenih i mora voditi taj sustav kroz krizu COVID-19 i sam znam čime se srećem, mislim da način na koji je država reagirala, odnosno vlada reagirala u datom trenutku da je bio za visoku ocjenu. Dobro, rekli ste dakle da većih posljedica za Atlantik neće biti. Može li se ipak znati, bez obzira što objavljujete, neke planove koji su to trebali biti, koji će se vjerojatno odgoditi za sljedeće? Ja ne mogu s vama iskomunicirati nikakav konkretni broj osim onog što komuniciramo prvo prema burzi, jer takav je pravilnik i od strane regulatora i mislim da prošle godine usvojen i novi kodeks burze, ali ponovo kažem, Atlantik vam je najbolje pokazao, Atlantik se ponio u COVID-19, mislim, vrlo odgovorno. Prvo prema vlastnim zaposlenicima. Mi smo prema našim zaposlenicima pokušali primijeniti sve najstrože mjere zaštite zdravlja naših zaposlenika, od toga da smo stvarno među prvim kompanijama koja je ukinula službena putovanja, odlazile na konferencije, interne konferencije, team buildinge, još početkom ožujka. Zatim više od 1600 ljudi je krenulo na rad od kuće, od kojih otprilike 400 kolega nije bilo u mogućnosti bilo što raditi zbog toga što jednostavno su pokrivali teren ugostiteljstva ili podršku terenu ugostiteljstva i kanalu ugostiteljstva koji u tom trenutku je bio zamrznut. Svi naši zaposlenici su u ranoj fazi početkom ožujka dobili na svim tržištima maske, zaštite rukavice, vizire, dezinfekcijska sredstva. U tvornicama i skladištima napravili su posebne sekcije za prijem robe i vanjskih kamiona, baš da bi se pokušala prevenirati bilo kakva kontaminacija. Ja i danas radim od kuće. Od sljedećeg tjedna Atlantik će se postupno početi vraćati u svoje urede, ali u ovoj fazi ne više od 1/3 ljudi istovremeno od onog broja ljudi koji je bio prije COVID-19. Znači, ako je na jednoj lokaciji bilo 100 ljudi u uredima, sad će biti maksimalno 33 u jednom trenutku. S druge strane, mislim da smo bili izuzetno odgovorni u tom smislu, ne samo prema našim zaposlenicima, nego sa svima onima koji dolaze u kontakt sa našim zaposlenicima. Mi smo u periodu COVID-19 svim zaposlenicima koji su nastavili raditi na svojim uobičajenim radnim mjestima, znači tvornice, distribucijski centri, skladišta, dostava, ljekarna, sve funkcije podrške koji su i dalje podržavale
naše lokacije sa svojih originalnih radnih mjesta povećali plaće 15% jer smo htjeli pokazati još viši stupanj solidarnosti prema onim kolegicama i kolegama koji su i dalje radili na svom uobičajenom radnom mjestu i više se izlagali nego ostatak naše organizacije. Ali s druge strane smo insistirali na punoj zaposlenosti i nikom od naših zaposlenika tokom COVID-19 nisu smanjena primanja, nije smanjena plaća, neovisno da li je u tom procesu poslovnom participirao 100%, 70% ili možda 0%. Isto tako, nikakva druga materijalna prava nisu ukinuta, osim što su neka odgođena možda za kraj godine ili su prenešena na sljedeću godinu. Uz sve to, mi smo to i komunicirali Zagrebačkoj burzi, Atlantic Grupa je izdvojila za donaciju 28 milijuna kuna ili 3,7 milijuna eura koji smo donirali referentnim nacionalnim stožerima kako u Hrvatskoj, tako i u drugim ključnim tržištima, Sloveniji, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. I iako ne volim te klasifikacije, mediji su objavili da smo, pretpostavljam, najveći donator za COVID-19 korporacijski u Hrvatskoj, ali isto tako i za područje jugoistočne Europe, na što sam ponosan, jer je na taj način smo pokazali da dio profita koji stvaramo vraćamo upravo na onim zajednicama i onim područjima gdje živimo i radimo. I mislim da smo u tome ne samo pomogli hrvatske bolnice i zdravstveni sustav, kako kliniku za infektivne bolesti Fran Mihaljević, tako i KBC Zagreb, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeku, govorim konkretno u Hrvatskoj. Financijski sa 14 milijuna kuna, nego i donacijom 8 respiratora i nego mislim da smo senzibilizirali dodatno i poslovnu javnost da se i drugi veći sustavi, neću reći samo zbog nas, ali eto i našim primjerom uključe u neku širu frontu doniranja i podrške onima koja je ta podrška najbitnija, a to su u konačnici svi građani, jer ova pandemija je pokazala da ona ne bira ni dob, ni spol, ni političko opredjeljenje, ni svjetonazor, ni školsku spremu. Svako od nas može biti prenosnik, svako od nas može ne imati tegobu, a prenijeti virus nekome drugome. Ne samo Hrvatska, ne Europa, nego svijet se suočio sa jednim neprijateljem koji do sada nam nije bio poznat i mislim da se Atlantic Grupa i u tom dijelu podnijela vrlo odgovorno. I zadnje što mogu reći, smatram da smo se podnijeli odgovorno i prema našim dioničarima. Mi smo preporučili, prijedlog dali našoj glavnoj skupštini za isplatu dividende za 2019. u 2020. Ona je primjerena trenutku, ali dalje na taj neko pitanje da li dividendu treba davati ili ne, mi nismo koristili nikakvu državnu potporu. Kao sustav mi smo zadržali punu zaposlenost, mi smo naši zaposlenike plaćali više tokom COVID-19, mi smo jako puno donirali, mislim da smo ispunili u potpunosti našu misiju i našu funkciju koja je kompanijska, a da onda imamo i obavezu prema našim dioničarima. Ja ću još jedanput napomenuti za vaše slušatelje da otprilike 40% dioničke strukture
i u Atlantic grupi čine 4 obavezna i nekoliko dobrovoljnih mirovinskih fondova. Znači to je ponovo novac građana, mi smatramo da smo mi u toj mogućnosti, likvidni smo, nismo se dodatno zaduživali uslijed korone i da smo zbog toga i u obavezi, baš zbog toga što neki ne mogu isplatiti dividendu, da mi to možemo. Mi ovu krizu nosimo, ja bih rekao, sa punom snagom našeg sustava. Nikako ne navijamo za nju i stvarno vjerujem da će se iznaći način da se pronađe cjepivo, ali isto tako interno i eksterno komuniciramo javnosti, kriza nije gotova, COVID-19 nije nešto što je iza nas, ono je tu u zraku prisutno, pitanje je kada će se vratiti i apeliramo na sve one, prvo na naše zaposlene jer to možemo, na naše poslovne partnere, a onda i na širu javnost, da ljudi drže distancu i da se ponašaju odgovorno. Možda će biti čudno, ali naši ljudi u našim prostorima svi nose masku, imaju obavezu nošenja maske i u kancelarijama, i u skladištima, i u proizvodnjama, i u ljekarnama, imaju obavezu nositi vizire, držati distancu, bilo kakav fizički okupljanje, team building, interne konferencije, eksterne konferencije kod nas do daljnjega su na čekanju, jer smatramo da moramo smanjiti maksimalno mogućnost prenošenja zaraze. Evo, podijelit ću s vama podatak. Mi do sada tokom ove krize smo imali 5 pozitivnih na COVID-19, od toga je 4 slučaja su bila u Srbiji i nisu povezana, a jedan je bio u Hrvatskoj i mislim da je na vrijeme trajanja i broj naših zaposlenih riječ o jako dobrom rezultatu koji nije slučajan. Vi slušate Ritam posla na Poslovnom FM.
Slušate Ritam posla na Poslovnom FM. Ovo je Poslovni FM, razgovaramo s Emirom Tedeskim, evo već smo malo pri kraju, pa eto možda neka vaša očekivanja uz pretpostavku da nam se neće vratiti bolest, kako vidite to gospodarstvo, koliko je utjecalo, je li se na vrijeme spriječilo neki veći potres po broju nezaposlenosti, vidimo da i za sada, barem da situacija nije tako strašno kako je. Ja sam pohvalio vladu i ponovo smatram da je hrvatska vlast i hrvatski zdravstveni sustav na vrijeme reagirao i da zbog toga Hrvatska ima bolje rezultate nego neke druge zemlje Europske unije, usporedive. Mislim da nismo podcijenili, da smo na vrijeme reagirali i koliko god u jednom trenutku ni građanima, ni poduzetnicima, ni poslodavcima to nije bilo na volju čemu neke odlučne mjere. Smatram da se u krizi treba ponašati odlučno i da lako je sad reći što bi bilo, možda nismo trebali tako. Ja mislim da smo trebali tako, da je upravo neka studija pokazala jučer ili prekjučer u medijima koji bi broj bio oboljelih, a koji broj umrlih uslijed COVID-19, da se samo tjedan dana zakasnilo sa mjerama. Ja navijam i vjerujem da će se uspjeti postići pristojna turistička sezona. Kad kažem pristojna, ona neće biti rekordna, ali da će biti dovoljna da jedan veći dio poslovnih subjekata uspije ostvariti bar neke prihode i bar neki poslovnu aktivnost koja će onda i omogućiti jednostavniju prilagodbu u budućim vremenima vis-a-vis odnosa sa bankama, pa samim tim i stanju duha građana, jer znate, čak i ako dobijate plaću, a doma ste, ne radite ništa, pitate se koliko dugo takva situacija je održiva. Mislim da je ljudima jako važno da krenu raditi, da se bave onim za što su se školovali, za što dobivaju plaću i ja sam uvjereni optimist da će ljetno mjeseci biti, da će ići prema boljem. Ne očekujem spektakl, ali očekujem neku poslovnu aktivnost. A onda što nam nosi kasna jesen i rana zima, stvarno ne znam. Znate, mi se u Atlantiku vrlo konzervativno odnosimo prema predviđanjima, a isto tako smo spremni svako, kako bi rekao, ubrzano otvaranje, relaksaciju, rast prihoda podržati sa svim aktivnostima, ali tekako ćemo biti pažljivi u svemu onome što bi bilo karakterizirano lijepo je imati, ali nije nužno. Znači, mi nismo zaustavili niti jednu kapitalnu investiciju, mi nismo zaustavili podržavanje naših ključnih brendova kao što su Cedevita, Argeta, Bar Cafe, Kokta, Donat, MG i Smoky i tako dalje, ali itekako promišljamo da ne treba samo sanjati i vjerovati da će doći etapa koja će se zvati COVID-19 je iza nas. Mi smo puno bliži razmišljanju da treba naučiti živjeti i raditi sa COVID-19, jer ako neće biti COVID-19, možda će biti neki drugi COVID-20 ili 19B. Neki scenarij sigurno u firmi šta bi bilo da se ponovi. Da, i u tom smislu imamo razrađeno čitav niz scenarija i adaptacije aktivnosti. Kažem, želim vjerovati da će biti bolje nego što je, i već sad je bolje nego što je bilo u ožujku i travnju, a da li ćemo se vratiti, svjestan sam da niti država, niti Europska unija više imaju rezerve
da se vrate ponovo na stanje od 15. ožujka. Ali ponovo kažem, moramo biti svjesni da ćemo se morati prilagođavati situaciji koja nama do sada nije poznata. Možda ću parafrazirati ili citirati nekoga od virologa kojeg sam gledao na televiziji, koji je rekao, ali ipak će nam taj drugi val, koliko god bude zahtjevan, biti u nečemu lakši, jer bar sada imamo iskustvo, praksu iz prvoga vala. Dobro, eto možda samo za kraj, evo nismo pričali, govorili ste o svojim glavnim brendovima, dakle koji postoje, možda evo samo da se osvrnete još na vaša najvažnija tržišta koja imate, iako ste njih spomenuli kad ste govorili. Znači ovaj zapadni dio ide definitivno na bolje. Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija za sad su najupitnija, želim vjerovati da je isto taj pik, taj vrhunac tog vala, prvog vala COVID-19 iza tih tržišta i da će doći do konsolidacije i tamo. I vjerujem da će i Srbija krenuti tim putem. Trenutačno najsloženije je od naših tržišta u Rusiji, to prije svega u najvećim gradovima poput Moskve i Sankt Petersburga. Oni imaju tamo dosta tvrde mjere, ali dalje taj broj zaraženih ne pada i velim, to je trenutačno stanje naših glavnih tržišta. Sad, jako je bitno, velim da ova tu osnovna i najveća tržišta, to su Hrvatska, Srbija i Slovenija, se dođu što prije, nazovimo to, nekoj potpunoj relaksaciji mjera i relativno normalnom životu, ako to bude moguće. Normalno da to poprati i pristojna turistička sezona, ali to ne znači samo turistička sezona, znači otvaranje granica, slobodan prijevoz ljudi, tranzit. Hrvatska nije samo turistička zemlja zbog mora, nego i zbog tranzita koji kreće za Bugarsku, za Grčku, za Tursku. Jako puno ljudi iz zapadne Europe bi želilo poći u svoje domicilne zemlje i onda i mi u tom dijelu ostvarujemo značajan prihod. Ali to trenutačno toga nema. I pitanje je kada će se dogoditi. Ali ponovo kažem, ja sam umjereni optimist, a mi u kompaniji pripremamo stalno različite scenarije, velim i adaptacije postojećih postupanja kako bi na pravi način mogli reagirati, ne dirajući kapitalne investicije i podršku ključnim brendovima, vodeći računa prije svega o našim zaposlenicima i nama su ljudi bili i bit će uvijek prvi fokus prije bilo kojeg drugog fokusa. Ljudi čine jaku kompaniju, a jaka održiva kompanija je onda ona koja može s jedne strane razvijati vlastite ljude, a s druge strane činiti dobro svojim dioničarima kao i svim drugim dionicima, odnosno može biti kvalitetan partner lokalnim zajednicama tamo gdje živi i stvara. Eto dobro, možda za kraj ako smo nešto zaboravili od tih vaših projekata ili nekih planova. Za sada ne, ja i dalje, ja bih se zahvalio prvo svojim kolegicama i kolegama stvarno za apsolutno razumijevanje rada u novo nastalnoj situaciji, na visokom stupnju odgovornosti i predanosti da Atlantic Grupa bude ono što je, a to je jedan od najpoželjnijih poslodavaca u cijeloj regiji jugoistočne Europe i sigurno jednoj od najperspektivnijih kompanija koja je transparentna, koja je održiva i koja drži do svojih vrijednosti. To bez pomoći svih naših zaposlenika
ne bi bilo moguće i jako sam ponosan da sam na čelu takve organizacije. Ja vam se zahvaljujem. Ovo je Poslovni FM emisija Ritam posla. S nama je bio predsjednik uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi, ja sam Lidija Kiseljak. Do slušanja. Ritam posla